It's not really about us, but it's about the one that we're praying to. Paolo, quando convince la chiesa, the massimo io che champion sing che champion body press call and la champion sing pa. Ma come nikum sing and but you're wearing a mantle. Come nikum massimo usho ci waston con uchat na che run God. Con faculon na say champion na sing che when pange proisi ma ame elorela fa mo privilege na yok si pange. Nagatfinte ultima senza sangulo shui mabe si mga liye ke mayro pa casting den the magin mo fear of missing out evo emo katagani bag evo emo evo momo FOMO katagani bag FOMO il fa na ke gren mo te missing out ke magadero kot no kumdeli katagani ngai masing lori kateni 그대 니토라 그대 기것들이 그 일체권 시mai na kayo na panang pensi mo kat na phone na takani ko kede long ke ma se mo yo ko pa sanggulo harsha ke lin chapla na ta ko ke level mo ta ko ke spend mental pro ma kum ni kum miseng yo power la na ma se mo ni kum miseng yo pa Christ Jesus ka takani ba ke man or ke ga chun na jim sing
Paroi singay vakipuklan James up talibingos for singalan gosh. Kaya FL much more, and it comes with power. Paroi lumdalo. Fancy majis gan mo paroi lumakono be. Kaya na ramayok. Kumkan paroi tulogan yav or elav in fash. Pai katifam kaya nakatlal vungye. Elijah papa pala killing you plan James up the bigger for single gosh nin nakela it avail much more ashko yena pai convin mas convin palakin ma the kon moy proy kunya kum na kum palakin na pai ke the call the lal fun te proy logo proy silash na sine chamayro. It's not about you, it's not about me, it's about the one that we're praying to. Elba intercessor lasha. So moy nagawa mat ko kiltudan sila Ashma falcon sangunan singkat ke, Ashmam shuke ke kasing may teta sangula baka cham ke bisingin may makain, ito iyak mo, pro ilumtalo or a mouse sikiyak. Nali Bible of Paco mo, kachat na sham ke mo, pang sita ko be, siyak la, Ashmit ke aluo, if we want to alu saye, pang si sayel te magi membership la siya, pang singa matkakian inurik ma. Siyak lagi kon sumpro ana ke kon sumpro kian si name sing en mi da sila ni lo sha wa min na mo itsin sa manager si kamese el born again lens hotel sin an ke lini ani kin na me ni ya te korosity saks ones I mean fin flag America's going there's something that they say Mdelen so sauces gone well. Kumpadadi ki tadi si ye body terrorists kumpadadi ti si na kum windem ma na ensimida sauce ko na ensimida. Ensing kat sumproi ke paroi si uriklense. Kum sumucha ke kumpalakin na pailang din lost yam da tol mo ito ki room sing na ital suicide. Nakachat na sham game sing na kikoy yung makumash ke na papa kulo ke la kumsi ko pa na liek yak masing ki online Kosrae Kona fellowship la kat pa koin kumpa koin pro papa lang paurela so kumti pro sangkulo mo kay fa na kum sangkulo ke la lang may tingan ke la kumpa yo ramang ngan na la inem chim la tarin ka shao pang may sangkulo ilan na pang sing pa Basta Malin, basta Kevin, that leader say may cleanse up in some, ano yung kind na siya, dahil pa yung Ghostbusters pa nga. Dahil lililwatin na, lilil kind man na kayo. Napangsing ito ka, many church yung hotel siya ngay siyak lang, may kialuo, basta ka, may paroy pa kumtel, in some paroy way niya na. It's all about that fencing kingdom, it's all about the extending. Apang gisikyak ta kong may ngayon na pepangay urik mga ingin na itay ngayit na kimasima lupeli kina pa arami pa mo min ilmuklen man ngon kulo kela katangan ni kolak par papa kulo man lap kela katimano di mo kay fa na kung si power authority Ingay nun way, kain mana kayo. Ingay lost na kain nin lost na kayo. Tikatan ng in lost akong factory. Nin lost na kayo so because of that power and authority, our success na siya ingay sa pain ka siya. Katwin broy afatui, katwin broy habi ko mga urikle. Baba mi singe long yak pe makatash ke baba. Call and mutlalad kung ingay fashion ito gani. Ingan proyekto ki kat mul si makulan kan peka bingo siya fellow elong man na kawagishpen blood oath si bangay at sangkulo malap na siyong baba kulo ki kung remind ka tende nga na makaifan na kila kat paul kung finfellow singay buo o kden isam na pala ineshim latari ke bukin maulong baba kden nga hindi kalan sa pa kden te tuwars kden te wala ke kalan sa pa baba kden kalan sa bingan when home si bena pauseo wangin mo siya when we do access large baba, access large arch, in Gashon upon a pack of massing like Ishpin, Shan Jesus, El Celia Manakawa, Eric the Manakawa.
At sangkulon yung kaksigin kong malalap. In Jesus' name. The message mi siya ngayon, ito ka singang ito. Sap-sap na lash ki, kat-sap na ki devotion lash ki, len siya mi siya ngayon. Sang pastor given and with us. Kaya kung nila, el basamal and pastor given, ingan we king of fact la ini na singa, la sir mentolu e soman. Alla poste le pe, ita la rela ukwe pos. May sinay mo tao sinsi. Al fin mo metlu tao sinigal. Tao sinsinga ul. Kal me pa komo kay fana, kadel rit magin kom na finain ko siya. El siya na kayo nara ni mising katagani pa kimen. Basta kimen el wiyali ke. Pritli me kosh, iklu ka, mukul na kayo wala ke buklan luk sa tayo, tao sinli me kosh. So na ewa utayin kia talik nata. Koyen kat singa ke el famo me lis pareda iko da ingat na ingkasyaw sanglo ke, na mata kite, na kite, mo ita kita katali, kaistam nga ulti use, na kite, tarita, na kalensap siya mame, kalensap siya me, orani foto singa do yolya, malang may kalensap eh. Kalme pa kum, te ko'y kalensap pa katin miss out ng reward ni kum, para may tigin na rewardan nito ko, fakulo, katagin ni fakulo malapapan. E urikin ni mano ke mamalo, may transfer na siya. May kalensap pa sangin reward, may reward ako latari, release na makay fan na siya. Nakalme pa ilkan ramoy minsan sing the power of prayer. So gulo malapas given. Okay, katagin ni amen. Praise God na pangisap na lasyo. Kung receive na pa yash ko, kung mising kung akay kung place siya lumit fututunuran, God bless you. Malum ba ko, malum pa siwas na kayo. God in chok na siya. Fana siya, God pa chok na siya mo, teammate pa chok na siya mo. Ay sam ki kat som proy ke udil sin singa kat proy na mo rumlu pang ni lo sing ta kupegin mo ni le na ramay to kim ta le tel changa mo ma singa kuluki ma singa som na tong na patok mo digi ki floor si le na ma singa pa pas kumpa sol le in ka shaw me commission som ra ma singa ke anan Aš might ma volunteer in we see Pastor Lane. Brother Nina, might sila na. Oh, okay, Frankie. Brother Nina, Brother Frankie, dele som, dahil ba Ghostbusters ngayon, dahil sa umin ka siya, they will storm the place. Dahil place yan girls eh, place yan maturik mangan, may nagamay som na lang ne mong lawu ki fung ka. May advancement ba kingdom sing kaya sumarawi. Kaya they lost that mo. May singan, na belsi mga dorela ma singi di kain singi na ense ital ikuya fite si ben ki ministry rum dala. Ti mangan pa ka dora to siya, mga akula tar yung dala. So Kulo malab, kaya sabda ki belching katagani ba amen. In Jesus' name. God bless me nagiwatali with force nagawa mang wicked ki belching. Kaya sang bella del stream darm daw ke 10:30. Kulo malab. Masharam singa pange Frankie Nena brothers and singa ingan som place yagi and singa ingan som taluk se misele shak pa namaz ash mak misele nam dengan som place ya man singa inekin and kung dalung yang kalyaman claiming for the kingdom
Might na go ma you channel ella born again some way, however, yeah, is it okay. So en singa pa ngay may singan music pa tayong shame kay nash Kasha Mash ka ba Sister Rosa Louis, Sister Kimil Louis, okay, kalamala. May tell ta siyak siya room and 10 tao, tel flow ko na. Kalamala ke. Basta kung never mo la dahil mo la basta pa. Siya. Tel siyak ta na. Holiday, panatin na. Ensin na nga. Ensin na nga. Dali paano nga? Ensin na nga. Ensin na din nga. Kaya somo, nga siya kwenta kay wine kain pride kay sumbasyo. Ito na pa'y na call and pray, kat no siya mait na kay wine kain. Ang urik makimasin. Praise the Lord. Hallelujah. Pray again. Ashbait kan ready. James up tali may gosh. First naman gosh. May ito. Kan ready. Pray again ke. Upe ko yan masin. Ashbait kan ready. Limego singalon gosh, James, kamo, pangan buksi, akal mi kalan bro, singalon gosh singali kush mabe. Gosh sapta limegos. Gosh po singalon gosh. Singalon gosh. Najil bro. Koyen bro bangan. Na buklan luksap ta year for CA il famo. Na Jesus el tamo na ni tamaluto chinga lulal na sang power and authority. So ma pangan yan mauskom dahil malum din singa kulamalap. Praise God. We are united in Jesus Christ. We are the soldiers of the light. We don't wrestle flesh and blood, but principalities are up dark. We do our marching to our beat, crushing the enemy under our feet. We are mighty in our stand, with God's words in our hand. We are united in Jesus Christ. We are the soldiers of the light. We don't wrestle flesh and blood, but principalities of the dark. We do our marching to the beat, crushing the enemy under our feet. We are mighty in our stand, with God's word in our hand. We are united in Jesus Christ. We are the soldiers of the light. We don't wrestle flesh and blood, but principalities of the dark. We do our marching to one beat, crushing the enemy under our feet. We are mighty in our stand, with God's words in our hand. We are united in Jesus Christ. We are the soldiers of the light. We don't wrestle flesh and blood, but principalities of the dark. We do our marching to one beat,
crushing the enemies under our feet. We are mighty in our stand, with God's words in our hands. We are united in Jesus Christ. We are the soldiers of the light. We don't wrestle flesh and blood, but principalities of the dark. We do our marching to one beat, crushing the enemy under our feet. We are mighty in our stand, with God's words in our hand. We are united in Jesus Christ. We are the soldiers of the light. We don't wrestle flesh and blood, but principalities of the dark. We do our marching to one beat, crushing the enemy under our feet. We are mighty in our stand, with God's words in our hand. We are united in Jesus Christ. We are the soldiers of the light. We don't wrestle flesh and blood, but principalities of the dark. We do our marching to one beat, crushing the enemy under our feet. We are mighty in our stand, with God's words in our hand. We are united in Jesus Christ. We are the soldiers of the light. We don't wrestle flesh and blood, but principalities of the dark. We do our marching to one beat, crushing the enemy under our feet. We are mighty in our stand, with God's word in our hand. We are united in Jesus Christ. We are the soldiers of the light. We don't wrestle flesh and blood, but principalities of the dark. We do our marching to one beat, crushing the enemy under our feet. We are mighty in our stand, with God's word in our hand. Que God in
till we cut circle in line cut should be long sila in muli cut fin foundation colon mit lango lat ki ka till we cut when he may push nyala ki ka till we cut circle in line cut should be long sila in moli cut fin foundation colon mit lango la ki ka till we cut when in may push nyala ki ka till we cut circle in line cut should be long sela in moli cut fin foundation colon mit lango la ki ka till we cut when in may push nyala ki ka till we cut circle in line cut should be long sela in moli cut fin foundation colon mit lango la ki ka till we cut when he may push
Hallelujah. You are all that matters. You are all that matters. I'll make room. Hallelujah. You and I, Jesus. Medjig dem tawego. Alam che welcome ye with nakewa mars kilo magi pechile. Welcome ye be online viewers start killing singyo. Natal lang si out kat teki wen tuloy kat teki batin tawa klasyo. As ini na si masikyak ye na. Jangan kimit nakewa in we be na kilik yan mas we ki pechile yo. We be broisi by tako sooner when katamay tas killing singyo. No sum na kaya sini na sin ki broy ki hotel si. Na brand ng si broy lang mit nakewa in we mit mawiyas mafalay kon ro broy singa ki hotel singa yo. In God will los be broy be ke los mit mawiyas mafalay ngi. Non nan God will los ki fade la los. God las ke nakewa brand itina fkela. En los se fade da ke God will los na ki el we kat krewa be ki be singa yo. Maar dan gaan ze in die lang met nog even gebedsen hebben. Inga ben liefde hem op gebedsen. Wil dat ons ben naar brood gebedsen. In een als je niet naar elkaar kijkt, als me in een broodje bedankt zo binnen ro. Los is een broodje eens in een bijna in als je in zes naar loman. Min gaat in vaak maar en maar door door een training zes in gadas met dat naar zes. Hij last nachtlos gebedsen. Na buena insisi na lo marin kan nusa ke belchinge akum ta kai ni win rela ke belchinge proisine kat kai ni broi wela los ke fada la lo so again na shimai ta kong Lord God. Hallelujah. Kat baba kalang kat chima kanara man khiwa kat lan kat na khiwa king of all kings kat na khiwa shiro Wat lang se papa kalang in se kan we ma we as ma vader ki bent ke in na se ma ta kong na ke in man ke broi singe. It's not our might, Father God. It's not our might nor by power but by your spirit. Hallelujah. Ngon lo min kan we na los ki vader la los e ke en ma in na se ngas kat lang se kan broi kan nause in kan nause kan in los mas ke en ma in na se ka wenge. Kat finni asin singa in kan dusa ke belchinge koloma nanakloma te na wena nanaklasha koloma koli ki kona khiwa kat talat vi kom ki kolom baba lang ben nga long sin we ma wi akin lang e charge din loma e se pe wi o kat online in ka ben dusa ke broisine e lo se fade out katle in kan out kom de ke ni lo sash me ki belchinge Lord God kat lang se usa ke belchinge la fi la kom ki na pa kwenrela When kolas, when dan mit las, da sok da kumkin na Lord God. Nakatlang sin kan usa ki bench Holy Spirit kulamallap na sum. Hallelujah. Hallelujah. Kade usa masinge, ikat usa ka baba katan katalat mi ko, usa ke inesi makoli ki ne nakewa, da ine Jesus in kan kanaus da masinge nakewa. Shan Jesus in kan plike tsinetbe. In kan kanaus telefon na mama, chenen na nasketske. Hallelujah. Kulamallap baba lang te usa in Jesus nakewa naskebesnge. Thanksgiving bedas gebesnge Lord God. All glory to you Lord God. In Jesus mighty name. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Betsinge ako mi kaksak ki betsinge. Tuya ako wala music kat kaksak ki betsinge win. Usa ko siya kaksak la siya kan kanause. Pucheri ko kananay ki betsinge. Mada ke wan kan kananay. Weda si nana, weda si mama, wiko ki betsinge ya. En kumash me ang ki betsinge ya. In kan kananay. Wegin kanan nin los singe kan sak. Kanaus kuminte kaksak in kat ki betsinge. Mada ke mama sum ke betsinge. Ripa kan sak kaksak in kat ki betsinge. Dakum ora kaksak kuman kya katili tayo siyo ki me kaksak kanala. Kung fite ko fta tuya kun kaksak. Ora kaksak kuman ilniye mana ke wa ke meitse. Ele tani ki ang swin meitse ele to mana kala kachila kumne. Ako mi kaksak na ki betsinge perseno. We music ki betsinge. Hallelujah. So that kaksak na kumo ki betsinge. Kanause kashimo. Kashimo na mama. Kwan sang tinogun ko binti kaksak in katsinge ya. Katusa ki betsinge.
Mada yung mga na-fall na. Where it call, ang ganing Lord, singin ka sa tilawin ka na-fall na. Hallelujah! Woo! Lord God, hallelujah. You are awesome, hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you. Pumadan. Pumadan. Hallelujah. Woo! Hallelujah. Woo! Let's go, music. Saan ka to? Oo, yung kaksak. Akong kaksak인 ka kibelsing eh. Ako may kaksakan ng kibelsing eh. Hallelujah. Ingane. Ingane. May dingan kaya lang, hindi Lord lang ko. Ingane kasim day ni masin ka siya. Hallelujah. Ingane kasim day ni masin ka siya. Hallelujah. Bangay pa si fan na ako may ingat kaya. Lasim day, wait ko may ingat kaya lang, hindi Lord lang ko. Ang ingane kaya lang, sim day ni min ka siya. Dari. Hallelujah. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah.
같이 가사들게 빈바닥에 밥배배바 빈짝값이가 루이바들 Under my
under my feet. Satan is under my feet. Hallelujah. Praise the Lord. Yeah, zie texto di Kadubegos first. Zie texto di Kadubegos. First Kadubegos is nga live was read na si ko. Mak bilang mit king ako kaksak ki bench niya. Kuusin ni kan pel na kiwa. Proy pe pel na kiwa. Sangkulo in man na kiwa. Baigi makadin lang si kuusin na ra. Ke mo in ashwo ki no in Christ Jesus. Hallelujah. So ingana just hang on. Wala kumbay ngan. Claim ye ngan. Wala kumbay ngan. Kung pindaga ka kintu den sa dash pa si ako lukin na nakloman. Kanaus la. Pwede ka na dari. Ingana ka na akong mo peki bensinge. Hallelujah. Sangkulan singkat. Sangkulan singkat bensinge. Kung minsan give all thanks. Give thanks in all circumstances. Pangamal fact ya. All circumstances, just give thanks to God. Just fact we don't say. But mama pastor mama de fact to do that ya. Then ito in shui sangkulo. Then ito sangkulo in God. Kung fin papa partner pa na luman. Ito kung fact pa kulo in. Fin tadig sin tungwe na tanga papa kulo madlak. Adi na kansi mo kinga dong tadig senti kinga mafakulan si kape. So fakulan si kape. Ledi ko wala nangen. Kol mindang sila la yok tikin nangen. Para ni si wensi fan na darin misa kay koma. Nanakla la siya na kinaklok koma. Ako tikan compare lang si silang kat na si koma. Wala malang fella siya kan tang tilokin niya. Hallelujah. Nara, ako bingan, ako kika ko mon ki bensin, katungon kak sa kingan. Ingan na ke, lak ako asin singa inga. Kum de, asin fin fela tikan we karakan singa ako marangay. Masap ke la, dan tikan we alu kak sa kinga ke, talibukle ke tali wukwe oro. Ako to ko, katkan exposed to oro kak sa ko kuma free. Akong free kira kaksak lokum na sinkata. Di na siya. Akasya mo, andi na upena pa dan talki o talkof na min sungaya kin lo si kaksak inkat. Ako mo raw fakya. Kung nali ako mo raw fakya. Si pelas ne nahata si wiyawring mo. Na ilem ta som na ngay chup ta men ta ro. Les only chup yore nga. Kumataya ta ko. Ang zombie kanen cuma tal smokal paipon na kiende. Min chungak paipon kita kat na kikanen cuma. Chungak coming to preach kaslan kat kikanen cuma. Ko coming to fakat Jesus ke kanen cuma. Nangakom identification para pen ngakom kaksak kat sang na pain Jesus ke kaksak in kata. Minit fulay lang ako asin singay ten kan we freely kaksakan all kipen singay. Katsun na pa'y kanen singay. Katsun na sun. Kanen si mas ngayon ngay. Katset na askiyan si mga katsikosa kiden rak adulas. Aro kaksak las na sinkata. Ako maraw fakyan. Ako maraw fakyan na sinkat. Kin fulay lang ako msikosa kiden rak kaksak las na sila. Kakatsui mo lasa. Kakatsui, na siya mama asli siya. Mana kiwa ma asla siya. Without God wengin ma kiwa. Without it, angit tading ako, where would I be? Finweng katla ko. Praise the Lord. Parang ako minanduela, kaksak sila, ngalang si kaksak yung God, kaksak lot na si God, ngalang si nantinta na likpel na kiwa, kiyen na kiwa, kiman na kiwa, ngalang si kaksak yung God. I don't care what the world says, but I just wanted to give thanks to our Lord God. Akin na we kaksak yung God. Kaksak lot na sila, hindi duwi. Kung non kon ki,
am ta long si share ki en ma me nge re kwe nge kita dik so ji nge ta fan chi ke kita nta for tor to tor nge nge ta pe che lai fin no ngan wi se lo ko ta fut le ngo na wen ko lo wen ma ko na ro a ta lo ma na ta long se ro se lo se skin nge ta ni se lo man ta lik sin tu ko ma le precious alis stuff in nas ma sing adak se o ben kan ren chinge fut le ngo na u te ka ret na ma ta long se ro ye mo ton na pa pa ni le ta lik nge re ka nge ko pa pa sing ti kan ro ka te na ma chun na shun ka chinge ka te ka lai na pa in chik ko mit kom bele sha ka sak la kom da sin ka to ko wa na ka tong di tu de nga in to in sang ku lon sin ka en kan e chi wen na pa ye tal chuk pe tan moi anga kum dong sin am na ne o kai la pe na mo da e ma ka ka no but bele sha ka ta ni bele sha me placing slon ka na she sha ka ta ni bele sha mo ka is ka pang mo hina na ta ko na Even gunda saro ma malum se kille la kumefka. If you could the malum se not just for 1 month. Manok wen ma kan preserve ya manok mo lok na shwe. Em mo na shwe wen le. Senga ko mi na se yo. Bian la fi la kum na sin ka chinge yo. Ki ka ta mo kat pai provider la so. Di ka lang lon ka na si kuma. Akum ngatay di. Katwen na kakil do den na katpe apenange. It's going to be the same thing. Katchet na mo. It's going to be the same thing. But then the loing na bay den di kalain silan ka nge. Long silan ka nge. Oy na nga share biang ya na ki kanya mamay nge ya pe. Siya usilong. Na wen kispin wen na bay may mga. Parang nga mo kung dipilisa ki as mga ruma. Mit kum kanaw sa mga, mit kanaw stain. Ara ko nito karingin makatid sang place ko wiya. Kanay singe, ay sang Pastor Malon pata share na sikma singe, mit nang alawang na kaya. Siya singe, siya so lain tewi mga. Min wen sinan mga. Siya kesin siya luman kumisila lain tewi mga. Tidak tayo mo ikan wala lente wi mga ni kinal isbong lala. Akum sun masun. Siya sin siya ulo kung kum ngetang di siya usilong si fena. Siya kesin tadi natik ko tadi natos ngay kaya kan sila lang tayo kung timo. Kaya tayo siya kung dakon tayo tewi mga. Min wens nan mga. Hindi katali place na pay, nga fat na pay, katali place, pero may compilation kung saan kulon singkat. Hindi kung saan there's food on the table, kung saan ngayon, pero ko ba nga long, kung saan nga, saan yung matakyak like, saan yung matakyak like, may mana pay, sikat place, di kansin mana kayo kung bakit mafiyata kung kan matanuk pe. Sipin kalang lan ka na si kongwe. Na kiyak ko yikat na kiwa kan nakikat lang dito tengyak. Dan ito sui kalang lan ka. Ito sangkula. Parang nga fakya, fintadik singkit ngit mafakulan siya nga papakula man lang. Kung bakit fakafin ko na sin papa lang. Ilaliye fakaki kung fakulan na sila. Papa kulo. Kulo na mala. Ngakiyak kayo kat na kayo. Akong kaksakin kat. 15 years na pa yung kipensing akong kaksakat. Araw kaksak la siya. Dahil kaksak la kumain tituy. En na kayo, man na kayo mga kumaro. Kaya ito yung kaksakin kat. Aling pengen nga talik sinti nga so misay laden kan mo. Op kisipin tong sila papalang na sitkom, wen si fon na naton. Ilpilesya la. Upenga nga
mimi patali se fan nang tika nang mimi som mi se talay mo mga tika na kanjing ke mo din ko sa mga tika mga tika na ko nang som mi se talay mo nang yan te tay mamula na trains ko ngayon te accident if in tan ang sun mas na tali with no phone na mi se akisipin di ka lang sa laklan ka na si kum ngayon eli se wen se fan nang kan mi se ke kom ako min mawi mo nara ako inan shui kalang lan ka na si kom apel na kayo bet kom me sapop loti kalang lan na si kom ke man na kayo waloman nga fa na ke mo min ngam ta di nga para nga fa ko in mo na ne mayo na okay chisla ko mga nanyo ton la mga As napay yan siya na kufta napay ko na may mangusi. Ang akong matasis manguwa. Ngamo brother adi mapay for nakikanyan Africa ma ekan diye pe kanyan sine ito la fakya. Talsun kanyan sine ma upepen so gat pe mangu kan menim pe na. Kung ako minje kat ano na siko sa shower siya kat yung also smart. Katayan niyo wangin nang wangin ko. Inim ya alupe. Praise the Lord. Ingon mga may ni nang ako minlang aro kadi si Belchik ako minlang. Ngaw sumon mga manasik para nga sumon nasik ko mo. Mun nga ini nang si Pelong. So kasi continue kaksak ke pasenon. Ako may kaksakin kat ke pen, singi pe ke pasenon. Walang music. Ako mo kaksakin kat ke pen, singi. Online viewers, kula malap ke aslong ben wikat pe, kula malap ke tunin long, inkan wikat ke pen, singi. Kula sin met nakawa maslin long pe ke pen, singi. Welcome. And praise God. God is good. God is good na pa Ilalim mo na pa Ekatil lang si Pe. Hallelujah. Praise God.
Let you back on God here, Michelle, no kaksak. Mga kumira ba, mga kumikaksak, taka relasang la kuma. Taka niya, verse 10. Then nakit, taka niya, saksak ko. Let's go. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Oh, Hallelujah. Sangkula ke ben singay ngakom tkani bro babalang kachit bangay dakin fakula malap na sum. Hallelujah. Kumba provider lasha katlang siya akilen kum ke ben singay. Hallelujah. Kaksakin kum babakalang ke kasi blessings na kiwa siya katikan noekla shitalen wala shitalen pasas kilen kanusa ke ben singay takot kirela ke ben singay sangkula kaksak lash na sum baba. Kung place ko, di financial blessings babaklang. Kung toela ki pensing tithes, offerings ki pensing Lord God. Place ya mainge, place lo sita kiwa sel. Inchewa wo ben kanorela na yemotom ki pensing babaklang. Hallelujah to you. We give you great honor and thanksgiving, Lord God, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Thank you, Lord God. Well, masih kita orang ki pensing flang sit bastama commission. Pastor may nakversie laat of a message of the God. Check, okay, check. Check one. Hello, Malan. Praise God. Good day. Good day, first year. Fin Michael can reclaim mula be. Klo. Okay. Ash. Padrali Gilash. Okay. Good day, commissioning. Naki lesum give Friday. Lesum give Friday naki mission. Panagida shipe. We proike naki fale lalo. Katita lati fale naki nanaklan mga panapange pe. Although katili na nanakla naki. Na inko na line naki Rikmalan Missionary shipe ke spoyek lela. Mana fall sigden, mana wusi ma fall begden aro kibel singin kan. Seulan lalad fungin kan chret mo ni proike fale lal dalamit. Layan geldal. Fledal laki placings. Seulan got na kayo mit na kayo. Ingon proike me protection ko proike guidance halan banang ngishoy gidan kayo na kula pena me mit na ingon daga wigat pe proike ngishoy basta malan basta given ingon cashier because daga ni orik magan kasan got pingon proike gal galin sim singing a fail nagi som lala ingon ashtalik luo
Brother Shiro Lash, Ilwangan. Okay. Kita tayo siya lingin na alig na yung kanwala proyo kay mo, Brother Ali. Kung kanda ka na medo, siya makit kanwala maging pa medo. Klomalap. Mas ko na yun na. Oh, Johnny, okay. Siya ba siya lal Sonny Den? Man. Na melim ka tangan Johnny Den. Ang orange fall na singkayan mo ito. Parang ako yun. Ikul. Ngati ko nalanak orange fall na kiki. Ngayon na kanrela yung fall. Ito lang sa boss mo melim tamo. Yung katangan Johnny Den. Ne mata ni ki bat mata ma fact. Kilomalap. Please pare. Kilomalap. Paralik. Kaya ang siyang siyak tasamalan tasagiven in kanwiya peke. Siyak Brother Frankie Landagobe. We got pegi bells ngay. Oh, thank you, Jesus. The prayer came in, kita sumnain feel, katina we sumnain feel. They're not representing a church, they're representing Christ out there. Pangamagtan kandiyan, and I said it earlier this morning that it's not about our prayer, but it's our prayer to the very person. My will of that, Holy Spirit and God. Nagidaglig commission niya kisumusing ngayon. Nasiyak siyaw na kayo. Inggan diyak church family. Kadanggan tuyak na kamising. Anointing lang God, kay Holy Spirit lang God inggan. Ustape, tagay ni kailan simising ngayon. Nagikleanse up ma. Kaya, ang siya matagan kain tuyak ke. Kat na, experience kimulan mit Kosrae. Missionary Kosrae sa insum niti follow kishpin, wangin na kishpin, gospel singay. Earlier in the days of the mission working Kosrae, Ashtali matan lu sum nakshay na sila at very early. Yes, ingal ko to. Idel sum na ni Kosrae ni kina, idel ay class la ni kina tel mi se pena. Kasi siya matagal kilusen pen masikla, ekot pie pelar kita yung flok na sin may fellow misingi, awil katwo. And today we can answer that question that now is our time. Pagsimin ngan witness si Colin got naging mission work. May Kosrae, talik Kosrae. Ingan pulokon lamasing na sin fellow singing. As it was commissioning by God, Christ himself is saying, go ye therefore preach. But before doing that, in fact, notice that I give you power and authority to preach the kingdom and to teach the kingdom of God and to cast out all demons and to set the captives free and declare and proclaim. Lain wala na silang fela may palaking ke gospel si mga ipan na. May tlume na Jonathan, walol, alik, kaya pray ka tayo singing. Privilege honor si, katlim singing, taliksik na kayo, matuin siyang anpeliing ay. Model si luman pa kanli, commitment lom, segurize lom naging masangin ka in rala peki, yan dahil tayo siyak lang si masangin, kaya pray ka tayo. And then we will commission him out.
그래 플레이스 달로 미싱이 기다려 시어고 아트랄 달로 나게 나나클 달로 나게 파냉 네 바바 Maitnagay walaldan, maitnagay mawikad online misingyo. Urik man na yok siya, maitlungay siya som nagay misingin. Ingay nusta fashion agad finne. In our absence, we will pray over them. Ito na pala, kasi siya pa ng kat fashion mo. Som da sa nang shoot kasi ng misingin, taka na siya kay Christ Jesus ilmo misingin. Ushers misingin pa ng may force na kayo wamay mauramasa ngayon. La komisyon na ye, commission na ye, tako katlong si proikim, katlong si place kumi, mamakatil pangon kum na kaya misingin. Generation to come, pa peviak lang kaya nakla misingin. So ang lalad pong napangan kan kaya siya may nagangat misingin. It's our time to bounce back. Ingan oro rik malan kat sang nasin. May nakawam sing liit our witness madak mising witness I witness ki makadil ra ki mulan mit force nakawam mat trainee ki equipped ki elkain lead som na ki mission representing God in a powerful way mising komba mitsen mising brother Lular kam sing may nakakal mapong project hallelujah. Then might you know when I do march, give me singing get the ni proike. Lord Jesus, hallelujah. God that's my powers no pen. Might cleanse up your arm of love on your servant, Lord God, on your missionary, Lord God. God praise you, your might, Lord God. In Gonusel down again, Matelisum Nagwe. The territories Matelet coins and the Babagat praise you. We commission them out today, Lord God. The Lincoln Usamakum long si Baba, we sing Baba. Gain in Jesus Christ and Nazareth. God Liam, we sing, commissioning him singing. Hallelujah, Lord God Almighty. God, you can be singing. Brother Olive, Brother Jonathan, we singing. The Lincoln song, Baba, we singing. In the power of your Spirit, Lord God, to preach and teach the good news and the kingdom of God, Baba, and power and authority, Maringansom, as a true ambassador of Christ to the nation and to all people. We sing it, Baba. God, break your blessings, Lord. God, break your blessings, Lord. Lord Jesus, God, Lord God, clothe them in your spirit, Lord God, that they will be reaching forth on your hands of love. May they bring the good news to those that are broken. Mama Salamatala, Pinchak like we sing it. Kumbatan ka na ulwuki, and matasom na we babagay pelsingin. Lord God Almighty, Holy Spirit, God, proike, may cleanse up ng pelsingin. As your true representative, hallelujah, true representative of the living God. Baba, we sing it. Candidates, we sing it. Lord God, we place you, Lord, and we give you all the praise and glory for their life, Lord God. For they will go out. They will go out today, Lord God, and we release them to your end, Lord Jesus. Hallelujah. Send them forth as your messenger, Lord God, the messenger of salvation, Lord God, and the peace in your name, Lord God. Mark with the sign of the cross and the power of your resurrection in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. And they will go in your grace, Lord God. Hallelujah. Bless their heart, Lord God. Equip their feet. Give them the helmet of salvation from the top down to their sole of their feet, Lord God. Place el talon na pay na gimagat commission na lang singing. Wingon sa pelos na babagain in Jesus. The shoes of the gospel, Lord God. Do I extend, Baba? Madalakilim yung ulan ng loan, Baba. May tigum na kapangin mo itong commission niya. Ingay na akpersye. Long silong menti Jesus. Kung bulokak luman, Baba. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Lord, of Jesus. Glory to God. Hallelujah. In the name of Jesus.
In the name of Jesus. We commission you, Johnny Dan. We commission you, Brother Olive. We commission you to take the gospel to the hands of the earth. In the name of Jesus. Go in the peace of God. Go in the power of His mind. In the name of Jesus. Power upon you, in you, for you, with you. In the name of Jesus. Yes, Lord God. Yes, Lord God. Yes, Lord God. Yes, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. In time, Lord God. In time where they cannot, Lord God, let all seasons in their life fall into your hand, Lord God. As they go out today and be commissioned out today, Lord God, where they don't know, have no strength, Lord God. We pray for that strength, enabling grace over their life, Lord God. And they will go in the might of your strength. Power in the name of Jesus. Yes, Lord God. Loma la Baba. Loma la Baba. Hallelujah. In the name of Jesus, hallelujah. Of the Spirit of God, Baba de la Soul, Baba. Hallelujah. And they will preach and teach Christ to all nations, to all people. Glory to God. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Glory to the Holy Spirit. Glory to the Holy Spirit. Bless them, Lord God. Bless them with the cross on their shoulder, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. That's a sign of Christ's love. Hallelujah. And a token of their faith in you, Lord Jesus. Give Brother Shiro Baba again in Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. We're commissioning him, Lord God, that we will go in your peace, Lord God. Commission to take this gospel of Christ Jesus to the nation, Lord God. Let that sending anointing be upon him, in him, for him, with him, Lord God, around him, Lord God, as a true representative of the kingdom and a true ambassador of Christ Jesus, Papa. Anointing sa mga kondisyal na. Anointing, that sending anointing upon him, Lord God, and he will go in the peace. Hallelujah. Hallelujah! Glory to God. Lumala Papa. Thank you, Lord God. Yes, Jesus. In the presence of my Savior, Spirit lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you may call me. Take me deep and my feet can ever water. My feet will be stronger in the presence of my Savior. Spirit lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you may call me. If we can stand. Brother Alec, Brother Chan, and Brother Shiro. Okay, let's move here. Let's move here. Pastor Given, Pastor Mullen, and we get them, Brother Frankie. Let's do this. Let's take out Masabla. We can do this like this. Pastor Mullen, Pastor Given. Spesial, Kellen Ben, o yung kapel sa Wendrewe, we witnessing. We singing, I will let Pastor Given, Pastor Mullen, at Taulad, I will let Dalina Kalimye.
La brother Frankie commission yaki na ki vocation se ela som na ki iplan pastor sige. Katagan ni San Sebastian ng Jesus. Sa man of God ngang siya pastor ngang kwento ko siya about the lang around ka. Siya una kay wa siya beta ka pro ki siya pro na ki unity pro na ki humility na siya tenta kay ni tenta kay ni ritmo. Siya pastor man ko siya around the lot na lang beta. Let's make a circle. May tangkay wak, call mo Proy. Music song na lang, katagan ni Proy kay Unity. Katagan ni Proy kay Masimay kay ni Rickma. Hallelujah, the power of unity, the power of unified heart, the power of unified mind. In the name of Jesus, a servant heart, Papa matenda kay ni Euro. A servant unto the Lord God, in the name of Jesus. Proy na kayo, when nagawa call at Proy Lan, nagipasa nga we, when mag-commission na agad misige, in the kayo ni Rick mag-iaw sige, in the name of Jesus, spirit of unity in the bond of peace. Glory to God, glory to God, glory to God, glory to God, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Generation Chipersho, ay paray sab kibensige, Rick na Chipeso, Eko, lang the Holy Spirit, naging cleanse up, naging missionary, naging evangelist, naging apostle, naging prophet, Baba, Leland Conchiga, pastor, teachers, mga nagiwa, spirit singing kanurani, inchen with port, inchen pochset, nasin with cool, in the house, Lord God, at Christ said, kilanwit with, lan with cool long paso, inchen transfer, na bin with cleanse up, my commission with singing it, kontragat siya, bro, library, close to them, the benda, get out in it, get in Jesus, for your glory, Lord God, God, bro, siya, get out in it, on loving book, lemon, game. Jesus, hallelujah. Glory to God. Praise God. Hallelujah. Yes, Lord God. Glory. Glory. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, family. Thank you, Menaga Mawigat Online Pro. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Praise God. Praise God, missionaries, Tolu. Praise God, Pastor. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Go in the peace of God, be placed. Brother Shiro, Brother Jonathan, Brother Ali, go in the peace of God.
Kulona sin God. Alin na fall, alin na pause, o fall ka din ka nakfulat si God ke. Finns on across your mind, la me fall kumingan kaksigan God ke. Nanon ko, ing sina kumumungkeng. So na fek kalan sa pluman. So na fek provisions makadilar on the shoe. So na fek salvation makadilar on the shoe. Ay maingin na kaywa. Me o nagigatlong. Me kulolash. Me tari lelashke. Privilege siya. Bakalan sa plak kuma. Amen? Kami ko na ramangis sayong, with or without you, rikmalan ka tayo rikle. Kung liyang kung vidiyang, kung bada na sruy na singkat yung makumashkem singi. Na feel ne kung lang siya ka feel ne kung siya nga, rikle. Wangin siya pele kayo lang, rikmalan ka. Na kung kasi pa ito, pakalim, la me kadilar kimuluman. Ngati ka in fact na-assume, kumingan kaksakin God, kumingan nakfalat si God. Kapel kumingan nakfalat si God. Kung pa ito, me kadilar kimuluman. E kung pa iswe nakkalim isuilong, kimakadilar kimuluman. Kulona sin God ke, masih magatash ke piyenga na. Inko in sompe paroy ke eninolan mait. Inko in som paroy ke in me losla timo no ko losla ngon fok. Coming ko in liye la kardelerik makun kom. Kardeli kesla. In kenik ngan kumikoin. Akalim yukolan pe. Nakimulan mo ito. To inkoin askien si makumaswengan. Alyan na pay kading koin shuike. Alyan na pay. Kading koin nakfalat jikad. Kading koin non ko na pay. La kikalang lang katanga na si kumo. Nang ako na syuk la mesing ako may koin. Oye fakasi. Ko me nga koin na ro. Makatil ene na syukuma. Kung nanan ko, me katil ene na syuman. Me katil long si syuman. What does God require of you? May eden no nga kuminaro. Tukun mana ke wa malaro na syukum. May God long si nga kuminaro. May God kena nga kuminaro. Hallelujah. Glory to God.
Jesus. May God lang sing ako minaro. Alalad mo, Sister Nona, kung share for sige, kadabel somla, ma akademie, omet, painge, makatil, lang si kuminaro. Kung saan for sige share, may si makatil lang siya, nga kumingay na ram siya. Kaya kung takanon ko, kaya urik makalan ka na siya. Urik mawulan ka na siya. May si makatilin na siya kum. Ilang, mate, kum itatari ma ilfak. Kum kalim ketari kema ilfak. Kum ingoin akus ma ilfak. Kum ingoin dukwe malong silang God. Na melong silang God ma ilaro ilak kalimina. Katkain subnike Deuteronomy. Singaul. Kadang liye, la may si makatil required of us. May si makat ilong si. Tugun kum nan ko, tugun kum makilin, kalayang nakriwalan ka, nasum, na may si makat is required of you. Read it for singaluo, sapta singaul, for singaluo. Who's going to read? Fanina. Who? 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 Praise the Lord. Chulbe somnike Micah for son gosh. Read
Sabta on gosh, read first on gosh, it gosh, al gosh. It gosh, al gosh. And Micah on gosh. Praise the Lord. Now read the first on gosh, it gosh, al gosh. Please. Who? Meka dilin na shuman, super ready. Praise God. Kum del long, pangi my long sing ako minaro. Kasi be aspect ya ma fat mo posi siya. Kumin chuk kinaro ma paye, ma wo, ma shuwo siya madan God. Pangan my din siya, elting siya wo ke kuselom ke ma kumaro in kanu siya. Fina na ke in oil ma kun ga siya. In fel na phone so going kan kisiya kan na siya. Ka kya umkul, kumin kan kisiya na siya ke. Elting siya wo ke maingen. A maingen siya wo ke pile fact lang. Na super verlok na ke Deuteronomy singaul. Singal siya fanian, pangan may lakit yan na siya sumisiya. Mo pangan may require of you, kuminggan mo ke. Pangan may kena ko ensyuk sin kai siya. Ko tinggan mo ke siya. Oh. God ini na kiting kain orang mapay ilan God. Kati din siya una pay kikat silelay orang mawo na siya. Orang mapay. Masuwas. Elin siya uli ki na kisela siya kung talita. Ako stod na ki my fact na siya siya. In siya uli ki na kisya. May kisya kung kain na rin na siya. Hallelujah. Kaya kumakilin na pankalangan God. Nasum ke mo luman. Why na king fact? Matawag, alin na post de mga kumingko in fact kulo na sin God ke. Alin na upe, alin na katika no ekla. Tangan ngan fact na kato ikas mama katliye. Umtaliye pel pas kat take things for granted. Kat mo, kat na kakit na momo. Kat na kakit na kat ko. Kat tilila mesin kot mara mukle mangin. Mensen zijn usie kolas, kat kunt kijken, kijk je leven dan kaiwa. Mensen maar, kat kun je norela, me kasha plasje fena. Kom de little God, el bousut in kenik, ka ability lom kom in kan rela, me kasha plomo. Kom kon kini me kasha plomo mo, zo shoot na shoot. Kum kasha met ke ma kaarten shoot, akin show je kum wen. Wen na pa je kalu min shifena rela mange. Mama kum pa je kinin kan rela me kasha plom. Ka rela status loom. Why you in God? Amen. Niki me chima alina el athletic. El ya me basket kato ke lay up ma. Kau itu kan shoot three, kemudian mereka masih sang niye, sang tahu, sang me pala, lalu si me inkan noyel, inkan ang.
Kung nagkamasya ko yung relape mo ito yung moy. Ukok na mara. Kung nagkamasya orela mo ito ko yung samat kitena. Oran yang. Ito na nga niya rar. Kung nagkamasya. Amen. Ngayon na sin mo tigumungan fact. Fact na makatid shoot na siya. Makatid place ko mi ke. May kung kon kun ke. Li mana ke wa makat pai, li ang eh. Mana ke wa nga kung pai kun mi sing eh. Mga kung receive. Mana ke wa nga kung pai kun mi sing eh. Makat receive. So there's no room for boasting. There's no room for that. Mayan, kung may post pa kaya makumtis fenorela. Na parang kot ino na pay gidin ko in. Liela me katil. Ano na le yok liki pa na long si? Lang me katil require. Me katil ino no kumin ko na ro. Kasi koliki na me ikoin kumin ko na ro ko. Ano come with authority. I required this of you. It's a requirement. It's a right. Masima eni na kuminashke. Masima kum eni na inaro. Elte alena optional masinge. Kum eni na kuminaro. La mesi maili na tinaro. Superidi. He has told you, oh man, what is good. In fact, utari na siyum. Akong finfalog na niki, fosi mga cherpiya nga. In fact, utari na siyum na may wo, may long si, na kuming kain molkun. And what does the Lord require of you? But to do justice, to love kindness, and to walk humbly with your God. Wow. Kung super ready. Pangan mga ako may fact na siya kay siya. May kadilin na si Kuma. Read. Amo alina ere na nga kuminash ke maigash effect men. Nga kumina ikain ki nga kum long na ette tu incheng. Kuden kain long na kuden kain ro. Kadil den an shewu ke machima long. Amachima oro my faculty please you. Timothy not the hearer but the doer of the word. Amen. Hallelujah. Na could focus kada shiking na kikat di mange kung akilin na ulayang nata pa sham me moyen Mafakange, with ashmasi, mga kumashkam singi. May urit man na sikum, ma nanak kayo masi. Kachfin fulok teniki, foslu be, in kay nakikat be, Nasumne ke orekma luo
Masing pakikidin kain payok na siya sumsingil. Kat really, orikma saptaluo fos tolngol ikyos. Ko kule metikina pakikidin kain really. Mun kat fit really masilang nga en ko mai kas lang na kaden kin na me kalmen masitin in fact. So Tari kat really tawag ki singa lakos fadi ni ke tolingol ikyos. Praise the Lord. Orek maluo saptaluo fos singa lakos na ke tolingol ikyos. Hallelujah. I'll read. We might stop singing out si faga ke si pashalala na sin un maito. May chu wiyesh ekos na kay wasa mata in Jerusalem. Puro ngay kingay kataya kalmen maingin na suos. May tingay tiya siya ay nakikawos nan gan. Tafana au ye kilatuti ngo paingi. Epaye o paingi masi may palad jo ilta fakke. Kate fak paingi mga euro kilin sa flow. Na faro to ngan talog intakon na finmet na kaywa. Praise the Lord. When na tuwos ilos e fasu kekin gaslog. Mukul fashlos ilos e faliaramat singat me. Mukul mata los ilos e may mapailan God. Aog finna mat kalan sa blog mukul ematan. Ngay fasang log na fellow sin leningo. Hello sa fawi pasul kekin gaslog. Ngay fawro maus nga kinening yingo masakruk fin fela din. Fa spesha kalash matutol. Fato feloshla malama shashalawen na siya. Mitigilin lalab wala na lanlay me fatako. Nagatay na may sepangin sugyaja sinlem ilos famo. Kawos may Israel porong o kaslog. Jesus la Nazareth is yemait sa kolalap lalak pa yaktar yematowos. Nakaywa kimain ewret mausngyak sa kate sang nasil inaro. Kawos si fenay to mainge mayin orek imashlawos. Kat si fena aki emit la elesen nain bowos. Kawos sang tamait kuluk inanilya fin saksin sako. Tasyak ta kate lak molye lak liki mise. Ak sukosok yalak liki kolon mise. Mayin mise tia koin shukilye. Oyna siya mait kapur. La David el fakoing igel. Ngalie lem katye matakin pel na kaywa. Heapkan na sik. Nga fatye fosnya. Kimaingi ngarla nain sewo gaslok sisis laki ingon. Mensis nga finne mise nga fanse mise kishipen fin shaklok. Mayen kome fatchena sisela in felan mait mise. Kome fatchelela mait kalansap arulo min kalawi ingelya ko. Kum faktari nasin kenet na kemol. Eap karan lom na si efan na kekle kengon. Mit lili Baba mata peng tamash. Ilta mise epekpeki ekalya klal paan yarosh nemisengi. El siya mait balo el tieta makate voleng na sela. Kate larela volela la Hele faurot tasie sin fitem nadal paetok siya na David elie ma katela ko na roinge. Hoinge kaksakin si fe mo yaklan Christ scale fat mo.
Jena sia elfin sin met mise. God ilta molelek Jesus se liki mise. God na kaiwa met loke. At molya kya giltar na kile boleo tingat babataman. Elis ngon mata singat. Oyana ke da wili na silke. Makos liye elonginge pa may sang se isa sa poema na fish. Mayen tia David patasom na lenga. O David ilta fak. Lem ka del fak na sin lem lok. Matay nge kile boleo tsuk. Nike na flie met lokalo plomin ay na mal langayan niyom. Kimay nge wona kawos may Israel na kayway narlen na ito galim. La Jesus say nge pagos siya finsaksin. Pakadilarela doilan lim e Christ. Kimay long may nge harlena fakise in cielos. Nilos fat na say Peter. Met sapnia. Met lili. Meko deoro. Peter e fat na celos. Kai si Jesus e nanain for laliki makuluklan. E baptize lainin ta makuluklos fananak manas na suos. E goos face may kitilan kat kingon. Tulngolya ang ngaulan be. Tawalela lan katorek lan na suos. E nasintalik na duos. Oye pe may na kayo sa matayin lay sala. Helos na kayo sa lim katla siya tangon mana yorolos. Peter ikafe oinghe na selos kikasi na kopas pesaye. Efak, si fena moli ko sa liki may kai sa sikyak na sinful senge sa arla na kulub. May pespeselos lalal fungikas la Peter e baptize e apkaranto lutaw sin may peswela kilense. Ilos arla na sa los yangin porongo e lutut sin may sapo. Hoy nge ay nga ni yun siya sinse e we pay base kikafain conselic bread e poroy. Now, ngon God, di kesa na sin Peter, len ko in akata yung rikmalan God, na sin may lan bense. Makadilaro, in ko in sang muli lang na selos. Nakila akata yung maingi, focus siya na pa in selos. Elos na ko'y nakilan na pa'y kalmiye. Kalmiyen longsilan God. Kalmiyen mama ilusarela na ki Christ si matakoy mo lilusten. Ma ilusarela. Ilusakilenet. Lapan nadak si Mars ilus. Panang ilusarela ma ilusaro. Na panang kilusakin mange, ilusakin kalanglan kad, ilusakin urik main molilan kad na silus, ilusakin no si fena ki mailusaske, la ilus pa fascila masinge, ilus pa panang sikyak masinge. Tena ito la principle God pangan. Na kilusakin na akan na ilusyak na paye, kasya pa na megdero. Mesi ilusya. Ilus na ko hindi na pay, oro, di focus na pay siya dan. In ko in, na mekot ero, nina, mekot ko in ero, mekot ko in ero, mekot ilinin na siyes, mekot ko in ero ki, kot akilin ko siya na pay, kokum na akilin kumyak na pay ki, orik malangkat na siyum, na in muli kumle, kipe na kumsek na nakanan, ilong siya kum, ilorela, to when natin ganyan ni siya kim. Kumakalin kumyak ke, na me kumero na siya. Kumdali ma siya, ma Peter in fact nga eh. Paakyalim ye.
shui lash ke makati la rena chir. Pastor mana ni shamram kun. Kot met shui ke makati la rena chir. Kot koi nakilene te me enormity ke mama makati la ro. Yoki e koi e shale pien ma longchilan kat na chir. Kot akilene et. Wait, si mata kay nakalian at masing eh. Wangin makain tilogun kung. E kalim ke orik malum. Kung tiyan na may din fact na siya mga kawero. Mayin, masing eh pa, akilian nagsilom nga eh, pa motivate kumin ka na ramakumaran. It's going to be the driving force in your life. Wangin mo de kaya kung kunta kakit kimproy kintu deng. Akong palakun long si silan kati kung kina kelam shui ke kum shui ke makati la na shu. Wangin mo de siyak sim kun paroy pe ke enino akina long silong kumita la katil kanyin sium ke kumbukui ke. Mapos pas kiti takoin gana akilenak na paye. Kot finta ko na ki itak ki maingi, mukli na pa in shesh, mukli kat na pa na ki makatero. Nakalme pa me, wengin itak lash ki mangi. Kagat pilasyo. Peter, in fact, ki mana siya sumisiya pa effect mo. Kumin auliyak and be baptized. Masing academy humility. Then isab ke effect ke Deuteronomy casting humility academy ke persima kum auliyak. Kung vinliebe New Chronicle ikyor fasingalakos, if my people who are called by my name, masimita, would humble themselves and seek my face. Kot fita ko posiselle. Nag kikum posiselle kikum kumete lain mama Bible effect na siyong. Kung may ada na akos din na ken. Kikot to kayo nakalian na klupanong silang God. Orik malang God kimo lasyo. Kaya ko yun o na mait ngay inangay na may nga kayo naro. May nga ro. Kingakalian na kangayo na may nga ro. Kaya baptized le. Baptized le. Posisyon le. Jumtan God. Mayin, in fact, masing eh, manasyung, manasing full na tube. May kitero. Kikatakil yan at lapanong sila laplan God kimulash. Hallelujah. Hallelujah. Akum tali uskat na paye na ke oyen. Mana kiwa sa makatero. Paye motivate makasing ikot na ke kunokon mas. Mana paye sila may kuling at koin kaifi kumkumin kayo na rama kumarapen. Tasak masing kumang kumitek kikat ni long silan kat na sumay. Kumeki na kuminflokan na singkat. Kumeki ora kumki na iskumyang napay na singkat. Tikataw na kumete casually give yourself ko at the casual pelo na singkat. Kumaiskumyang na phone. Amen? Alang sige na siya beso nag-Missionary te. Hallelujah, glory to God.
Agigyan sun na ke John on gosh. John on gosh, voice tolngo ulal gosh. John on gosh, voice tolngo ulal gosh. Ash. Go ahead, read. Mayin nga tuin ka siya me diay naralong silak si Fena amalong silal sa sapayame. Should we? Mayin nga tuin ka siya me diay naralong silak si Fena amalong silal sa sapayame. Wow, wopen na masingen tasok. Long ulal gosh, is that good? Long ulal gosh pang afaka. Medyo de read ya, tolngo ulal gosh. Long ulal gosh, amo wopen na masingen. The read it tolngo long ulal gosh. Kemayin elosiak sil. Mea kat ko naro to kat din nagfashe makatulong si kat naro. Si Vilben na kasi siyak si pangin. Kikot akulenek kalenglan God, long silan God, na may katero. May katero kudin ko naro malong silan God. Na may tup si kengen. Makatulong si ko sinaro pa ko sinalal fungay sail sa bayan. Woo! Praise the Lord. Pangin masima au laman na kaywa. Elo siya wen il oshinel osmol. Elo siya ma wenin wenin mol. So wen pa akfali laman na kaywa. Amen. Pangin masima inin na inas inkom. In God kaisiye. Ma akfali il pa me end of the law, end of the prophet. Il pa man na kaywa. Man na kawa shuskin na kimasine. Shuskin na wen na din God mode. Il pa inin na inas in God kaisiye. Il pa required in God kaisiye. Inas mode. Inas engan. Inas ko. Il paas. Why da ki kat liye kat sumne ke matawa ki in ka nuskat me ke Deuteronomy se akele me ke masaplan God. Fashion ne ke Micah shramon pe mama katil required of you. Long sikum inaro. Nakot ko in aksya fila ke masingen pa el fakit John. Walal fungi ke wen sila tingkat masa pa yung mga. Walal fungi ke. Amen? May bangin na phone na. Nga lang sige. Nga ba talong, alin na may yok fakye pe ke ditima ange. Kumin na Christ na kimuluman. Te halu, te kikatenam, in is Christ. Na piye, kite is Christ for kya. Na kimula siya, fin painin na siya. Nakat fin falok na kima Peter in fact ngayon. Bangin mala siya, kat palal for me. Believe in Christ. Bangin kikat is Christ na kimula siya. Sang Christ na kimula. Ekatin believe siya nga may akpahiyak lagi makumarawan. Kumdagan fang mga I believe na wangin akalim ye. Kachibya na flok na naki
orek mashe kid Peter in fact orek maluo. Now when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, "Brothers, what shall we do?" And Peter said to them, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is for you and for your children and for all who are far off, everyone whom the Lord our God calls to himself." Praise the Lord. Hallelujah. Nakadin ko in kikatalal fungi in sikyak yurik malasho. Kadin ko in orela. Fin Jesus if mo. Kadin so baptize sila mo ito dahil ang sikyak. Mo ito yung baptize le. Hallelujah. Hallelujah. Kita tisu bersman baptize to. Fall kadin mangi. Praise the Lord. Praise the Lord. Ette may ako in chilash mi singi pange. Takudin ko in akyal mi la pange ma fek na shish mi singi. Pange ma me ko mero. Me ko mero mi singi ki kumita. Well, ma Peter il fa ko pa kishot yule. Dili. Hallelujah. Fin ya den nau pe kumin na kumkain tang na sin ngain kain tid makin kumi kon matili. Praise God. Dali ngakulo na sin God ke som silas pia nga kat som ta soon met somin price lash met na kewa malang si vakulo na sin God ke elorik makin God in kain som lost la man, you know what? We are the Ghostbuster. Nakisom kat bless you na phone na yan siya. God bless you and nakiwa makat uchak na way. Kulo na sin katla kat tramram sin mait ma askya elus halin na kat fact na pay na me la elus non ko na pay ash tong halus peke ash managers yana we tadik si Maurik maki and si makat uchan na kaya we pekat tufoki front desk lala el kulan si laki okay el share pe el fact la el long pe ke are you aculum the share pe elalina blessed pe leila inan ki me porai lo usan pe na kulo na singat kin kaya na kaya my Lord and sister. Kiko takulin mga kading ko in fakulo. Kataga ni fakulo. Baba kulo malalap. Kulo malalap ke inkene ke long shalom sa kalim ke molas baba. Ko makalam ye long shalom yo ke ko na sis na kewa. Hallelujah. Panagat kina fakulo la plas baba. Hallelujah. Kulo ke inkene open doors makumarela katin kope in fakumyak. Wo na e kalim na sin maita baba. Hallelujah. Baba katsyak kalwini na rik makin God. Hallelujah. Mayen katliye na pay katakalin na pay lapan long shalom ke mo lash panang. Hallelujah. Katako baba sa pay katle orik makin God. Hallelujah. Nakimalong shalom baba. Kote si feedback malash misinge. Ekat malom baba. Hallelujah. Kulogin kenig. Hallelujah. Makumikesta. Kot paroy ki mange. Kot siyak mange. Eki kumikesta sir kot kina fakulo la plage. Hallelujah. Hallelujah. Akaye met klan sa plom baba. Akyok ki may ilusas peke. Hallelujah. Takodin ko inakalami ko mbo na ko na sin maite na kaywa. Kadin ko in bakalim siya. Kadin ba ko in sol siya nakimulan mo ito. Hallelujah. Hallelujah. Baba, kadngat na siya minsya ke.
blessings lom, God keep protection lom. Na shesh kai sin na kewa ki fashion di clash. Hallelujah. In Jesus' mighty name. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Lomalap ngay sang pelching na sil pastor ko finish Paulus mangsiak yok kimalit kita Lord. Well, praise the Lord. Launching God, you cast lunch in better go. I should be long at me baptized. Then this is just one thing. I should be long at me baptized. Launching God. That's the Malon should be in a finish my castle room on the fact. Nashmam non si fact. No, I should pensing it. Metiki el finlatari, mit ma project meta finashmam non si fact. I would talk at Pepe Chinchu. Praise the Lord. Kulo kaksakin God ki malutut magatlong ma na inkasagat katin si baloing na ke katalti na inin na katay na masiko. Translation of arakat asam pramangay katiray naman na katil wangin makatilinin na sis. Para alam na yok na pa shui lasho. Para yok na pa yakfulat sangkula. Wangin na pa manakay waya rekle anakilang silala. Fin ne kumara kakumteara. Fin pella lestera ngash na sila lang kain utyak na yimatan tok sakiti pella. Lila la pa lemise. But Mordecai fact na silmo. Kung fintera masime. Kung esyaw luma kanale lepe na wimet na kayo. Pagkatile ko na matchin mo. Sipe na siyaw in mara. Yun mo kan nga pa kangen na kimo lutlut ka na sis katin kan ito. Katinte pelesa pelin ta kanilan metlalal pungi. Oray naman na katilalam ta yor sukla kat piye. Payila long sikot. Tal tangit ta nakum ta kanal. We praise the Lord. Ela ta kongi. Ti mo rital dapan kas pa mga. Serious. Wanan na pay mailinin na sikum. Ta long sikot so much ilorela kasyas lakin ilinin na ikan. Manaw rekla makati lang sin rekla. Nangakyak kayo met na kayo. Shike liye kum kuminala na yung amekla. Malutut siya ito kain kaya kum katin liye. Katin te pulesra. Katin te nan kama katilala na kayo lang apinte shop. Ka pasta ma ka may kalo e kayo lang. Wan may te kayo lang kum na. Wan kum nga kumenin na Jesus. As may ma matafak na si mo. Ko kumeme tu yalu bayan mo. Wei nga mas na. Wei pakumta may kialu ati we pro ikon kaila. So mas na am tanaloma. Asma kanin mama kumti kan tu yakwan. Buena siya na lak mit nam talom sik para kan tram singa. Kaya kay napanang alawrik ma pe kya train mana. Katil tinayin na kumkunsong kak siya kilang siya kumelki kon we iska siya, isingan siya, ismol mapat-pat siya. Pangay maurik na siya. Nakulo na malap na singkat ki malutut mataka. Yasamla malutut ataka pel na kaywa. Peliningan nas pa aluwa. Pelingan nas pa kataka alu na siya. Ngang sri kikatin liyak malutut siya ataka na siya. What does the Lord require? Kasi na require altina
irela mo, il need from you. And require pa, masing seriously kumeni na kuminaro. Maini na sina kuminaro. Panangipin tako require na kumitala. Timanilin na kumaya, amoy kumeni na. Mailin na. Wangin. Ilkanorela mana kayo. Praise the Lord. May akay katin chilpe isama class makunesh. Pel na kayo lom siya. Yan na kayo. Perin na kayo na ki halu kaksakin kata. Please, lomala. Praise the Lord. Ki aslal basta ma ngalin na siya kumin kadil grandil dala ki wisdom. Aro mit compilation aslal basta ki dalas maslo mo. Ski kun stoten ra talpel na kayo. Is gaslan kat gerolos. Belsinge mit ma commission finansmasyon del ma project pianga Jonathan Ali Shiro del finas asmalom del lang si share ki belsinge. Praise God. Jonathan, you got something to share? All right, let's give it up for Jonathan, everybody. Yeah, Sir had to go for a meeting. He's a very busy person. But truly, hagi we fakulo nsingot na boy. Mana boy ze boma pasta ma fago, kat inan fakulo. Kat wanang itla shik in mazing ikulo. Tagat sukla mezi ragat kanuchat na ke tron lan gata. Ke kulo. Enter his gates in thanksgiving. Nanganigin lang a share mazing made, but I will repeat it all the days of my life. We cannot truly praise God unless we thank Him first. We cannot praise Him or exalt Him unless we say thank you. Thank you, God, that I'm alive. Thank you, God, that you brought me throughout that week. Thank you, God, that you've given me brothers and sisters. Thank you, God, that you've given me a family. I thank you, God. Ngatigan gaksigin God fi ngati fakulomit. Rangaki akay got na phone to be aware of that. Pospel got in the torgas gas min shigani fakulolash. Pospel got tilawi tipos. Kat matagin tilawi marika min kat sakay la fakulo. Kat sakay la fakulon zil ne lalpan nekyesh. Zil baba lalpa baba tamash. Zil talikwiyesh ta talpa talikwiyesh. Zil pasta la dal mata poroikesh. Kat sakay la fakulon zil dal. Zil pashu lalpa youth leader lasha. Kat sagala fakulon sin talik fosh la dal da fashwi marika akay mit mata kat sagala fakulon sin mit mata la dal fashwi marika dal kan dewi dal da fashwi akay kat sagala fakulo para kat sagala wi marika raka akay got na phone to be truly aware of the power of gratitude. Wangin gratitude la say dan gal Babylon. Wangin Ilkin mana nisil makayo no. Ilkin mo tayong kaksakanol, wailol, mana kayo, weng kulolol nisil Babylon. Namdigan kaksagin God pingum de fact kulo nasil mit. We enter into His gates with thanksgiving. Mga kulon singat na pay. La nena kayo lom sing you guys take care of all of us so well. Mukul na kayo lom sing you guys take care of us like a big brother na pay. When was I saying you guys have been a true family to me, and I will go and be an image of what you guys have made me, and God has made you to make me who I am today. And I'm a person of gratitude. I am proud to say that nga mawiyom del, nga lut sundel, nga ligom del na phone kum del boy na fak kulon sing God ke masi, kulo lang nga motay kulo ke masi ngay, tanga kizibak kay got na phone. To be aware of the power of gratitude na bay. Kovimdag loeng la yoga lictor gas gaslum minshi gani fakulolash.
But I love you guys na ba eh. Week singe vara nga lalvo ni mababalang elusi gas singe in gashagot na ba eh. Fuck gulo. Gulo sing God, gulo na simbaba. Yeah, praise the Lord. So, I don't know, everyone know my name? I'm Jonathan from Japan. Grew up in Japan as a missionary kid, and my dad is Swedish. Doesn't look white, but I'm half white. Just throw that out there, you know. So yeah, so I grew up in Japan, moved here, been in YM for a while. I don't know. I feel like I should share the story. So I didn't grow up in church, but I never followed Jesus till like 18. I was in Oahu after high school. I was like suspended from high school and like almost not graduated, and like I was like falling apart. And my parents shipped me out to Oahu, and I was staying in the pastor's house. And thus in discipleship, through the discipleship, I got saved and went back home, kind of backslide again. I'm like, oh, I can't do this anymore. I came to Hawaii and YWAM did a Cocoa crew, helping out and like serve the Lord a little bit. And God called me to the DTS and the DTS. Since then, but actually after DTS, I fall back shore again, slide back, and I came back for secondary school, and now staffing Alec. So it's like, yeah, I'm his staff, by the way. Yeah, so I don't know, God's so beautiful, and He works so beautifully in my life. And recently, what God teaching me about is Holy Spirit and God. We have to have a relationship with Him. And 2 weeks ago, we have the speaker in our school through Zoom. His name is Gabe Stridham. He's super intense, big guy from South Africa, professional rugby player. So he was talking about how to have vision in our life. So, yeah, I didn't have vision. I hate to have vision when I'm young, because in Asia, in Japan especially, like, oh, you grow up middle school, high school. I mean, you have to take a big exam to go in high school. So if you don't get in a better high school, you have a low chance of getting better college. And if you don't get the good college, you have a low chance to get a good job. So like, I was on the track of like not even going to college and like getting kicked out from high school. That's mean like I'm screwed up in my life, kind of. So, what I'm saying that? Okay, so like the vision, I hated the vision. Even grew up in church, I love my dad, I love the Lord. When I have family union, like all the uncles is like pastor, you know. I think same as here. So, but I wasn't fully, surrendering my life to the Lord. But now I do, and have so much joy. But my enemy come to a place like, trying to not let us dream big. So, in our school, the speaker named JJ, he's from UK or somewhere in Europe. We're talking about, you better dream bigger than the dream you have right now. Because the dream we have, it doesn't come from here, but it's come from there. So vision, it doesn't come from here, but come from there. So we're not partnering from our fleshly mind, but we partnering with the gods of the King of Kings, the universe. Like, the Lord. And Alpha and Omega. He knows everything. And when we try to partner with Him, we don't have to do the stuff that we tend to do. Like, I have to figure out this. Financial, like I don't have any money to go on outreach. What should I do? But God will provide. Because if we plan something, we have to, like when you plan like baby shower or something like that,
Like you have to plan it. Like, oh, this place, this how many table, and this, you cook a food, you dessert, Like something we have to plan it. But if God plan it, He have a plan. Like He will put somebody in your life that, oh, He will move people's heart. Like, oh, this person, He will plan it. But we have to lean towards it. Because if we just are trying to do ourselves, like we kind of get screwed up and get so frustrated, like, oh God, not working, because you're trying to do it by yourself. Like, oh, we have to lean towards Him, allow to be so weak. Like being missionary is to be weak. It's so vulnerable, like you have to be so weak. Like, oh, if I work back home, like I can make money, I can finance myself, be comfortable. But if missionary, God's calling, what we're saying yes to is bigger than what we think. So that's why the vision, if he doesn't submit to God, we'll get crushed by the vision. Because God's vision is so big. And also, yeah, that came from God. I wasn't planning to say that. Yeah. So, yeah, the vision. Dream big. Because what we think, God has bigger than that, And also, recently, what I'm learning, my story kind of go here. So like, pick up whatever you want to pick up from it, So I've been, learning from the Gabe Stratton. Go back to that 2 weeks ago. He was talking about vision, right? So how to have a vision. The vision. So if you spend time with the Lord, you get vision, right? You don't get vision from like just doing your stuff and trying to do what you want to do. Because vision comes from there, right? So you have to spend time with the Lord and ask God, oh, what I'm supposed to do? Like, how you can use me, right? Then you get the vision. Then you have to obey, right? But, so he was saying it's so profound. Like, men doesn't make vision, but vision make men. So if you have the vision, you became the vision. Like every daily step you have to take, like small step, maybe like pick up a trash, like do the dishes, like disciple somebody, pour into somebody, or like a read Bible, study the word, what you called to. If you're called to business, you better study the business that God saying, like, oh, this how you're supposed to do business in this world, because God teaches in the Bible, right? So if you have vision to business, you became the kingdom business guy. If you call to family, you study the family that what God say and be the kingdom family guy. So every vision you have, you be the vision because you want to be like Him. That's why God say in the Bible, like, oh, if you like be like me, because He carry everything. And the more we love Him, more we become like Him. So yeah, I just want to share, like, we cannot, I was sharing to Alec earlier about, somebody else earlier about, we can't use Holy Spirit like a vending machine. Like, oh, I want you right now, so like I purchase you. Because it's a relationship, right? So let's like lean into like the relationship part. Because the vision comes from Him, He's big, We cannot have our vision. We cannot even take care of life. We don't even know tomorrow. When we go sleep, wake up tomorrow morning, I don't know if I wake up. We have to think about it. God, everything in God's hand. But also in the hand, your name is written. Like, more we think about Him, more we getting blown away. How merciful, like, we live by His mercy and grace, right? So it's like sometimes like we feel like, oh God, you're so big, like, oh, everyone talk about God so much, like getting frustrated, because like I feel like little religion, but it's not about religion. Like, oh, it's not about just Sunday. Like
Probably like this afternoon even. When you go home, God's there. When you go sleep, God's there. When you wake up, God's there. You should start your day with like, oh, good morning, Holy Spirit. Good morning, God. You know, because fruits of Spirit, if you look at it, is relational. If God's not relational and just want to command you to do something, or you better not sin, if that's God's heart, why He gave us a gift is so relational, right? So let us have a, I don't know, relationship with God. Because what you do is going to multiply around you, right? Because God is creator of the universe, and He make us in His image. That's mean we are the creator, right? What we create, what is like what we carry, right? Because Alex so loving and serving heart, and people around him will be like, oh, serving heart, loving guy. Probably you've seen it already. Like those cakey will be like loving and like nice around him. You know, what we carry is gonna multiply. So we will become a vision of God, and then what we do is gonna multiply. It's like a DTS, right? Started doing DTS as a first kashayan. People see the light, oh, I wanna do that. Not like inside our mind, but like, oh, it's getting drawn near to like the vision that God have, you know? It's a natural thing, it's a beautiful thing. So let's dream big, because what we think is too small. Trying to disciple 100 people, maybe too small. Maybe God asking you to disciple the nation. You know, it doesn't matter where you come from, because we all belong to Him. So, yeah, thank you. And thank you, you guys. Thank you, Brother Jonathan. Thank you, Brother Ali. God bless kom det. Det la mistelan God in bi kom det gevale long dela. Pastor Lino pinashmashu na flavana Michael penashu glamalla. Ngayon, tawala na siyam na sin mit ma commission Jonathan Willal Ali. Manayok singa ki finkat ko now betuk nagi commissioning. It's a big thing. Fingum ko hindi nagi. It's like a new ship. They're putting out commissioning a new ship. That's pretty much the same with missionaries going out in the field. You're commissioned by God. Just during the fall of man, the vision didn't change. The vision is to go out, and God will place those who place you. It started with Adam and Eve in the garden. Be fruitful and multiply. But they failed. But now this is our time and your time to go out and multiply. Same with Abraham, still the same vision. So, misingi umdal sumwen na gawang along sing isamal dal na bagi proy lumdalamen manayok si bange. It's the very heart of God. Permission. Kita sum na gini. Adam 15 Aurela. Napanangil passing na sila Abraham, coming down to Abraham, Moses. May nangin na. That's the same vision. So these two are going out on a mission, ma. That's going back into the Garden of Eden. So be fruitful when you go out there. Share the gospel, share the word, and bring it hope to the people. So, Ashmas, it's in, I forgot what chapter, or I believe it's around like Psalms or Samuel, 1 Samuel 12 or something. It says something of like a Ebenezer. Something physical. Still, just to remind them,
or put them on your calendar, put them on your phone. Keep praying for them. Something physical might can remind you and remind them that, gosh, when you guys are out there, we don't make promise that we're going to pray. We've been praying. Nasumdal ba nang along siya ko'y may nagaywa? Italasom na infield, dahil pa ito na pa yung mga yoko. Panang kita tinalda na kaya advice nila dal, o kita kaya remind nila dal na gosh, mwit we kumtel pero ike. The church family, proilong dalan din nila yung mga na proilong dalan pa, kapelal dalan, may kolan kat pa pero ike. Parang din kan pero ike brother Lulash, nga wala brother Shiro. Siya pa may sumbe, siya kat tita, okay. Ang siya na, may nakan ka ni Samuel dahil kipray. Friday ba mita sumo? Okay. Friday. Finayash pa naman sikat kanrela service si Bel na in the future in kanrela commissioning service si just for that. Just for that. If we can plan it for the future, a commissioning in rela, a commissioning night for just commission those that are going on mission. When yok siya na pa this is the heart of God. Mission. They go to extend makatikan rela, katikan sumkibanan. In fact, being a nagawain long, katina long siya pala missionaries the wangan le. Fin pa sikiak. Fin pa sikiak, man, as missionaries the rela, kanya pa. It also men magil that, but there we go. The answer la shayani ye megde koin kidet lunya makadaro. Along siya koy mo na mo paro ka fa ko yok na pa siya kung kan pray. So masikak ta siya. Wag lang kan prepare heart ta siya lila. Ewo man kayo. Amo ewo man kayo pa ye katgani kan back. All will be well with them in Babylon. Ela will let give ashla dalla. Katganya klas kona na sildal. Untras kung ba mali kebelin verslumi. Lang silash na naklas na vonden sil Jonathan will alu sang na sildal. Kad na vonden kanta kani on man. Tele na sum nage. It's hard out there. Tele ani missionary, te yin missionary. Tele mongoy missionary. Kainin ma missionary, telefon missionary le, makin missionary, kan me pa. Limited, so limited kimadera pa ng fingat kanda ganiyon malik. Siya ka? Ikash? That's for Jonathan and Halik. Pasyano kayo ba? Send them out with that. His song. Ego mina kolana ke kasi gulgat na kiwangaye ese gol kolal chongan kolalu kalin ba wilandan kalin ba gasiku What's a clue? Money, Mensis Magadenara Tuya
Tuyak juga igala. In the power of your Lord Jesus. Inarue payewo. Mời sao vì nghe mời kỳ cũng. Mời sao vì nghe mời kỳ. That will strengthen your walk. Ông ta từ có in lên lông ông ta mê ơn. Ông ta mê ơn từ kinh mê cô lô. Porongo Kustaslan Kage Пожалуйста, на кого Катринон Кашеком Инташлом Согол Е Компавашнауэ Apostolu malilimet lang o pango kung imagolupes yuru tielay sentang ngon ma dal sang bang ngone na ekale. Jesus is bangun kumalik John again. Bangun kumaki alulat. Pasal lewa. In Magalara Linalen. Fawelina Yenwon. Praise the Lord. Let the Lord Sabla Adinpa Kashikum Aluchanidan in Pashlo Sokolye Om Badashnawe Egibeli Mesha Chorus. Nen kayo. Patan na kayo. In Pushan mo tan na kayo. Kalak pushan na kayo. Nakiklik lundum tayo. Long sisters. Artlan Papa na kayo on chorus. Papa na kayo mo kayo na. Sang na sing God, sang. Dada brothers sa kiwa. Kibelin may show malili el vaso koi fakmomo. Kalak po mga fakaran singkat kimulay Brother Chaniden, Brother Ali fakaran singkat. They will go out as a true representative of Christ Jesus and an ambassador of Christ Jesus. Call it the vaculo, clone of the ronge, on the sham missing a vaculo ki moulal, vaculo ki moulal.
Fakulo ki mo ba may nagawa brothers and sisters may nagawa jibe fakulo. Fakulo may nagawa jibe tawala. Wow, praise God na ba? Praise God. Kulo malaba bagi. Kulo malaba ba? Eupe ito siya kumete akvisya kumesang call al tal talyalo kaila. They will stand the test of time. They are well able. Kikola ng Holy Spirit lumbabagi dala suma baba. Comete shuke pelin marjan, comete shuke pelin ube, comete shuke pelin azor, come sangko na sil daldan katang la may testimony na sil. Pangigulo glory na siyang gimolal dala baba. Praise God. Praise God. Praise God. Lord, my love, Jesus. Pergi pelin mesho malili el faso. God will be with you. Fosluo, commissioning a Fosluo. Malik Tiem, Schemeshu, Mensis Magadenar, do ya to go in go one way? Jesus. God is back. We go Malik, Johnny Dan. God is back. In Pashto. Sokolye. Don't ever snow away. Holy Spirit. God will be with you too. He will give you the power to say that I'm in Jesus one more time. God is back. In the name of Jesus. Service singing
to God. Glory to God. Okay. Seplalarsh na kimulan may tluo. Masak na na kipelsin ng Brother Ali, Brother Jonathan. Pay na pay, dahil pa, they go to an extent. Pastor Amdan Lom, Prophet Amdan Lom of prophesy, apostles ngayon upon na, it had built church, teacher, they're in the house, but missionaries, they go to extent. The bella, missionary nga tifula ka desum na niwin God. The bella. The bella ang ibanang tingin akiga dakiyi. May 2 years may sum naging mission na napay. It's the very heart of God. The vision didn't change. When God says, "Go ye therefore and multiply and replenish the earth," and then pass it on to where promise says, "Leave your people and go to a country and tell them about me." So every missionaries, when they're out in the field, as they're commissioned, they're like a new boat. They're like a new ship, putting out their commission to be used, that he is proven to travel the sea of life. Ako urikle, it was built to be in the water, in rough waters. Il de urikle ko fa ni chat na le. Ta je urikle ko fa in fung un mana kai wo. Pang ma wu ke ro, ke don ke ngai. Un ko pa mo. Tu may uni ma sing. Ala na ka na pa. Praise God. Katsang si basan ng Jesus. And flowing on the praise God. Lumalap, Brother Ali, Brother Johnny then. Lumalap. Praise the Lord. Gede chafla bangay efinas malala sinay na siya. Asma mit chilang si share aksaf. Kaya finis lean bawangin bangay chafla lasm singyo. Ngalong si sang kuda kaksakin kat kimulan met nakiwa ma we kat niki aksafila ki bel singe. We online viewers kat place kum that back end kum the last way on. Dela mistelan kat in we kat kewa ke fastik klasho. Shanti ses ngalong si bleeding kan sang Syria Falkland kai sin nakiwa ke destination lom nakilom suman. Kat te dala mesik yak di ka tasok tang along si kiya protection an kat ke shanti ses kan we kai sin nakiwa. Sew nakiwa my fastik kilin missing ya. En pena kumaswen kung fin online, why pena nasum, den na ikle.